infeksi again after open fracture ya. You can see it's a bone that protruding out very bad. Don't have the soft, tak ada gambar luka ya, tapi just imagine. And then you can see this treatment, we call it suboptimal because you put the pen ya, I mean we call it external fixator, besi di luar ya, tapi at the same time you put the screw there. This is the screw. Even the small screw, small can cause infection. Benda mati. Sebab ia benda mati ya. Last but not least, we have to resect the bone, realignment it, and acute docking. You mean acute docking maksudnya this acute docking kalau pendeknya kurang daripada 4 ya. Atau because of infection we cannot put the bone graft. One more thing ya, kalau ada infection, you buang bone, kita tak boleh letak bone graft lah. Bone graft is even though you take ambil tulang daripada pinggul lah, bone graft ni is called a dead bone also. It's not because tak ada blood supply, tak ada berkena dead bone, so it's a source of infection. So like ni dia punya pendek tu less than 4 cm. So you do acute docking, maksudnya kawasan yang kita potong tu kita jumpa terus ya, ketemukan terus ya. At the same time yang kata kita potong kita panjangkan. So there are two process. The good thing about you do this thing is you acute dock and you lengthen atas tu, you potong. By the time you potong tulang tu, it's make the limbs ya, I mean anggota tu blood supply, aliran darah meningkat. Itu the good thing about when you cut the bone. Dia akan meningkat. So once the blood supply increase, meningkat, proses yang tulang yang bertemu tu ya akan menjadi cepat jantung ya, cepat sambung ya. Itu good thing about this acute docking and lengthening. We call it acute lengthening. So pempanjangan tulang kawan-kawan, ni dia hasilnya ya. Tengok tulangnya terbentuk nanti ya. Ni the good thing about acute docking. Cepat. Cepat. Cepat jadi lurus ya. Ya, cepat lurus. Ini ada satu lagi keadaan di mana pesakit ini ada mengalami open fracture. Maksudnya luka, patah yang ada luka. At the same time dia put the pen inside. This pen you put inside is a source of infection. And then also there's a big gap. And this pen, I mean this plate, it cannot sustain the force body weight. Last but not least, dia jadi macam ni, pok, dia akan patah ya. Patah. So you have to take out, you have to resect, realignment, and you transport it. This complication we call it non-union. Non-union maksudnya tulang tak cantum ya, tak sambung. So call it non-union with failed implant. Okay, this is the gambar how you do it, and you lengthen it. Correct 3 cm. Okay, so the next topic to talk is the usage of limb reconstructive surgery in the what we call deformity correction. Maksudnya pembetulan tulang yang bengkok menggunakan kaedah limb reconstructive surgery. Okay, so dia punya durasi tu lebih kurang sama dengan bone lengthening atau bone transport. Kebanyakan pesakit yang mengalami tulang yang bengkok adalah due to neglection, maksudnya dia diabaikan, I mean enggak terima rawatan yang sebetulnya ya, sewajarnya ya. So macam ni, ini ada contoh yang satu because of infection lah. I mean the tulang again infection, the plate cannot sustain the weight, the fracture, I mean patah ya. So bengkok. So by using this hex support treatment, yang hex support treatment, we correct the element gradually. Maksud gradually pelan-pelan ya. Pelan-pelan akan bengkokkan, correctkan. So yang ni bengkok ni dia perlahan-perlahan kan bengkokkan ini. Dia enggak boleh. Satu lagi, kalau bengkok ni kita enggak boleh terus luruskan. Kenapa ya? Kenapa ya ibu? Enggak boleh lurus. Takut patah. Memang tulang dah patah ibu. Kenapa kita enggak boleh tuh macam ni ya? Kenapa tu? Belum tahu. Okay. As a doctor or a surgeon, we don't think only about the bone. You must think about the soft tissue. Dalam kaki kita ada banyak struktur lain lah. Salur darah, saraf. Kerja imagine tulang dah bengkok lama ya. Yang sini tulang yang bahagian luar ni memanjang, yang bengkok ke dalam ni memendek strukturnya. Saraf pendek, salur darah pendek, semua pendek. You just imagine when you crook it, putus. Once putus, kaki lumpuh. Kalau sarafnya terputus ya, nggak boleh bisa naik lagi ya, lumpuh. Satu lagi kalau tarik salur darah ni putus ya,
nggak bisa disambung, amputasi, mati. Sebab itu using this technique, corrective deformity using what you call gradual, you call it gradual, slowly, dia akan membagi masa ya untuk salur darah semua memanjang. So dia akan correct. So tanpa menyebabkan any komplikasi. So ya perlu waktu untuk memanjang. So dia nggak ada kelumpuhan, nggak ada salur darah yang akan terputus ya. Itu the advantage of the reconstructive surgery. Ya, logik ya Bu? Logik. So this is using, and then this a picture of the Ronsen ya, the X-ray of using hex support. You just imagine, you tengok ya, nah yang kat sini gelung ni dengan gelung ni nggak sama ya, macam ni ya. Once you correct it, dia akan lurus sama macam ni. Ya, dia akan lurus sama ya. So that's mean you already achieve the what called the bone alignment. Maksudnya dia sudah lurus ya. Macam ni, pesakit ni satu lagi 60 tahun ada kepatahan tapi neglected. Diabaikan, enggak ambil bisa ambil enteng saja ya, enteng ya. So dia ada obati bengkok ya. Lama-kelamaan saya guna this teknik guna Elizarov, correct dia punya correction, cut the bone, gradually correct it. So hasilnya yang ni kaki kiri macam ni ya, lurus ya. So pesakit ni after that the aim of this patient, she wants to do a total knee replacement. Total knee. So kalau pesakit yang ada deformity macam ni bengkok ya, dia tak boleh what you call it membuat operasi gantian sendi lutut atau masuk total knee replacement, because it's impossible if you put that what you call total knee replacement in this type of malalignment limbs, menyebabkan tempoh jangka hayat apa tu yang total knee punya implant ya, enggak lama ya, terus rosak ya, sebab alignment sudah lari ya, and you cannot use that total knee replacement untuk correct alignment, tak boleh. Sebab tu biasanya pesakit macam ni akan dirujuk kepada saya, diperbetulkan dia punya kebengkokan tu, only then correct dia punya, well, I mean only then after heal everything, only then we do the total knee replacement. So ya, harus koreksi dulu. Pesakit akan dirawat, dirujuk kepada saya, only then baru buat total knee replacement. Nanti tak boleh terus dibuat total knee replacement langsung tak boleh. So we membantulah dalam correct